导致世尊持世还有文殊等八大罪佛子围绕。那在他们的下方就观想我们最主要的修行教授就是智他幻。智他幻是出自于吉天菩萨的入行论，所以我们就观想吉天菩萨。吉天菩萨的四周是龙树，还有五浊等26双眼，或是17大班智达等印度的传承祖师围绕。在他们的下方就观想中华巴大师。中华大师的四周呢，是一切藏传还有汉传的传承祖师围绕。在他们的下方就观想尊者，那尊者的四周呢，是一切和我们具法缘的上师围绕。观想他们都是真正的佛，他们能够成佛的原因呢，就是修学了成佛的方法，也就是灭地和道地。所以我们的正皈依就是法宝、灭地和道地。那心绪之中呢，具备灭地和道地功德的不特情我，无论是声闻圣者、圆觉圣者，或是大圣圣者，那都是皈依的助伴。在了解了三宝之后呢，我们就自诚的对三宝皈依了。无论发生任何事情呢，都不要记和三宝起白。而且我们皈依最主要目的呢，不是为了自己今生以及来世的安乐，也不是为了仅仅能够获得解脱。我们皈依最主要是希望一切有情都能够成就佛果位，然后为此皈依。
你生给公布的送了。那观修完发心之后呢，那接下来我们就观修完皈依之后呢，接下来我们就观修发心。那发心呢，也就是升起威力有形愿成佛的菩提心。那最主要呢是要思维为什么要升起菩提心。那可以从清果以及自他换的角度来思维。那第一个呢，从清果的角度呢，我们知道一切有情在过去呢都曾经当过我们的母亲。那当母亲的时候呢，就如同今世母亲一样爱护呵护着我们，所以由此对一切有情呢升起念恩以及报恩的心。那报恩最好的方式呢，就是将一切有情安置于毫不痛苦，并且具有最殊胜安乐的佛位。但是呢，我并不具备这样子的能力，唯有佛呢才具备这样子的能力，所以由此升起威力行愿成佛的发心。那第二个呢，就是从自他换的角度来思维。那在思维自他换之前呢，我们知道自他呢是平等的。那自他平等最主要理由呢，就是因为我是希求离苦得乐，同我希求离苦得乐一般，一切有情呢也是希求离苦得乐。而且除了希求离苦得乐这一点是相同的之外呢，我们一切的苦乐呢，也是关带的其他有情。所以为了使自己以及他人皆能够获得最究竟的安乐，同样的升起了想要将一切有情呢安置于佛位的心。那我也不具备此能力，唯有佛呢才具备这样子的能力，所以由此而升起为利有情愿成佛的发心。那升起了发心之后呢，接下来我们是立下誓言，愿从今天开始，乃是下一堂课之间，乃是未成佛之前呢，我都尽我的能力呢，去利一切的有情。假使不能利一切的有情呢，也尽我的能力，不要去伤害任何一个有情。
归生是归佛，归法，归僧，归生是归佛，归法，归僧，归生是归佛，归法，归僧。诸佛真法显生三宝尊，从今直至菩提永不移。我以所修说法诸资粮，为利有情故愿大觉真。诸佛真法显生三宝尊，从今直至菩提永不移。我以所修说法诸资粮，为利有情故愿大觉真。诸佛真法显生三宝尊，从今直至菩提永不移。我以所修说法诸资粮，为利有情故愿大觉真。哎呀，那这样子干什么呢？靠确实。大家如果方便的话呢，可以把视讯镜头打开。哎呀，他的呢，카산 댐바당 남 댐바당 남 준비기 깨쳐디 더 소체 다데네 남 댐발라 예나 남 댐발라 예바이나 송진 장양바당 공안 체체와 나조 님메바도 송시 다디레 송진 장양바 공안 체체와 나조 님메바스 그래서 다 송진 장양바 슬라버와 송진 장양바 세텔라 가르코고 요레스나 송안 송진 장양바 세디 송아디 유라코네 짐바세디 유젠라코고 시다니 송아다 짐바 슬라바이나 송아 유라코고 요레 짐바 유젠라코고 요레 티인디 탄다캅서 바바 송진 장양바 세디 송아디 유라코 짐바디 유젠라코 요레那接下来呢，我们就中译从第17页的第一行呢开始继续往下做解释。那上一堂课呢就讲到唯识的实相派和假相派。那接下来呢就讲到说，如果将唯识实相派呢，就是再加以区分的话呢，就是可以分为能取、索取等数派、半软对开，还有分杂无二派。那能取、索取等数派呢，这边的能取还有索取呢，能取呢，指的就是有境，那索取呢就是境，所以这边的能取和索取呢，它最主要指的呢是境和有境。对的，那从这张扬把谁的背呢？俺是背着那么的，背着我里呀，绕着去他们那。从这长阳吧是的长安阳吧是过的，从这长安阳吧是的长阳吧是也的可是是那从啊语言那把这张下吧得当敲从被给，安尼语言给那把的了呀，安尼你呀那把得当敲从被给，语言给那把呀，语言那把的从被语言给那把的，安尼约把的查呢
아니 송지 자냐바스 배나 송아 유기 송지 자냐바스디 송아의 짐바 니보데 장가냐바스 거래 송아의 짐바 장가냐바스 해리 가르스 거래 송아 지점 여바 저기 짐바에 대점 여바스라 거래 송아 지점 여바 송아 주연은 짐바 주 송아가 연은 짐바가 스 거래 다 이해디 된다 가르라고 그랬으나 송아 유기 남바 가져 민다와 소소여나 대다 초충백이 대라 넘버 샵이 유진기 넘버 대양 아니 나요나 나 유 넘버 나요나 대 넘버 샵이 유진기 넘버 나 유기 넘버 주요나 대라 총 초충백 유진기 넘버 주 어디인데 장간냠바 장냠바 저 송진 장냠바 세야디 디스기가리 那什么叫做能取、索取等数派呢？那从字面它来看呢，就是我们刚刚讲到说，能取的尽，索取的尽，还有能取的有尽，那就是有多少能取的尽呢，那就会有多少索取，有多少索取的尽呢，就会有多少能取的尽。所以讲到说等数的意思呢，是说能取的有尽还有索取的尽呢，二者的数目呢是一样的。就比如说呢，有5个索取的尽的话呢，那同样就会有5个能取的有尽。所以呢，有多少尽呢，就会有多少有尽。所以讲到说能取索取呢是等数，它们的数目呢是一样的。有什么？哦，那对嘞。他nam demba le yena sungzi tanya ba do gonga che che wa ta reswa ta pe yi de lo sha ne de do sungzi nam demba le yena sungzi tanya ba gonga che che wa na zo ni me pa de sung tenam so so de ju yo des chemal le ki shok ten gi chao zimbes mi she ki chao zimbe tes ta pe na chemal le ki chao se ni le pe de le pejenangi chemalegi tawo dile ranzo pena karso gore chen tawoji yobayina chen tawoji tada bada de chen regi chondo doji ne digido tang ranzo lo yobade regi chondo rowa regi chondo tada bada de yobeka yoyindu regi chondo tada bada digi tawo digi regi chondo tawo digi tengi lia mishegi tukso tayindu 차오인도 거의 뒤낭로라야 전 차시 가보 세보 마보 ngombo 나보 다 만다 차시 소소 민다와 요르와 요아 인장 미시기 아니 레기 천도 차오들라 따바디 체나 따윤디 레기 천도 차오되니 카도 민다와 소소기 나바 유기 나바 소소 요르와 가보 마보 세보 ngombo 나보 장구 텐데기 유기 나바 소소 요바 인장 텐데 유기 넘버 소소 여바 대다 초총배 텐데 차오들라 미시기 따윤디 미시 코라라양 아니 유진기 셰바 유진기 짐바 미시 코라라양 아니 가르레스나 유기 넘버 대다 장냠바 초총배기 아니 유진기 넘버 telaya 아니 거기 차시 소소레레니 나보 까보 세보 몽보 ngombo 남보 ngombo 장구 오타 텐데기 남바레레레 짐비 셰바레레 깨디요레스 유기 남바 ngô ngombe기 땡기 추시 카도 나초바레레기 여바 대당 장냠바 초총베기 유제라양 카도레레레 짐베 남셰 유진기 남바세 요레스 오타 딜라요 된다디 스고레 타다 베기 다 가서 그래 다들 순지 장냐 봤어요.背对。那所以呢，我们从这边就看到说，就是课文内容呢，就是从第17页的第1行呢讲到说，就是实相派呢，若加以区分的话，有3，就是能取、索取等数派、半软对开派，然后分杂无二派。那各自的主张呢，就是如下。那这边呢是主张以直取蝴蝶翅膀上面之斑纹的眼之来直取斑纹之时，那对镜方面提供了青黄等各自不同的形象，而有镜方面也形象真实的产生青黄等各自不同的形象，所以称为能取、索取等数派。那我们用比较简单例子来做解释的话呢，就比如说就是
在一个布料呢，那这个布料上面就是有各种的这个花纹、各种的花色的这个布料。那各种花色的这个布料呢，那当我们的眼睛呢在看这个就是有各种花色的这个布料的时候呢，因为在镜上面呢，它就是有红色、黄色、白色、绿色、黑色等种种各自不同的这种颜色，在镜上呢有各自不同的颜色的缘故呢，所以我们的眼睛呢在直视这个有颜色的这个花布的时候呢，它同样呢也可以产生就是支持红色的眼睛，支持黄色的眼睛，支持白色的眼睛，支持绿色的眼睛，支持黑色的眼睛，就是它上面有什么颜色呢？那同样呢就会有支持这个颜色的有镜呢就会产生。所以以比较容易的譬喻来说的话呢，就是我们在支持花色的时候呢，这个花布上面有多少颜色呢？那相对应还有多少颜色，我们就支持多少颜色的这个眼睛产生。所以就讲说能取不取是等数派。哦，那对嘞。说他的啦，白的嘞说他白的的他背查住过了吧？白的他的白些那个白的过第白的嘞。那白些那个呢，那个白的，看来是那切马来个，安尼看来小点个超级白，你写个超级白才是啊。切马来是的，看来我 butterfly 嘞是这个舞蹈，你知道。现在切马来个。아니 신이야 쇼베 땡기 chemale 세디 먼저 버터플라이 데 konda ch나 ko나 차다버터 춘도 민다 나서버 쇼베 땡라 신은 춘도 민다 나서버 요아르와 가도 민자 세장 고 차다버 타오레디 가르와 타오지미 미시기 타올라 때베 체나 미시기 konda 참mol이야 타올라 때베 체나 유기응외니 타위 땡라야 나보 까보 세보 마보 민다 소소 요아르와스 다 콘주 초 돈베기 고 타오스 저 차르와头痛的个了现在语言原呢，我说说是都我们说不搞不马不哪不可以呢？等等，number 的人呢，对清楚。语言原呢，俺那个人是呢，超越个什么那个小白点个超的定啦，恰些可以恰些差的个了哇。俺呢搞不说不出到你到那做不对的，语言原呢，number 没到说说有的是，语言原呢，number 有的不到不知道吧？语言原呢讲。我是说，那么明天我这这，那么南边就叫我这边呢，样子。其实语境的我来讲，语境的看到超的大个，恰些说说看到那做吧，这这准备给你语境的这这要把那些语境的我来讲，看到这这准备那些这给个要的，那么南边都，这说叫我这边呢，我第一次呢，俺那送子产业嘛是吧？那刚刚呢，我们讲的呢，比较像是就是譬喻中的譬喻，就是那我们现在回到就是课本的这个譬喻，它是如何解释能取说取等数派的这个主张的？那就讲到说，就是以支持这个蝴蝶翅膀上面的这个斑纹，就是蝴蝶翅膀上面会有各种的这种花纹嘛。那以支持蝴蝶翅膀的这个花纹的这个眼睛呢，它在直取这个翅膀上面的这个花纹的时候呢，因为我们知道说所谓的花纹，它就是有各种颜色组合起来的嘛，就是在这个斑纹之上，它有各种的颜色。那合起来，我觉得就是说，哦，它这个就是又各种颜色，所以叫它斑或者是花纹。所以在镜的方面呢，就是在这个蝴蝶翅膀上面的这个斑纹呢，在镜的这个上面，它有各自就是青色、黄色、白色、黑色这些各自不同的形象。因为有这些各自不同的这个颜色的缘故呢，青黄等各自不同的这个颜色呢，所以呢，在有这方面，就是当眼睛呢，它总在直视的时候，它是直视一个花纹、花色的这个斑纹，但是呢，实际上呢，有镜它在直视的时候呢，它也能够真实的就是产生就是直视青色、黄色、黑色、白色等各自不同的这一种眼睛缘故，它也能够产生这个各自不同眼睛缘故呢，所以把这种程序呢称为做能取索取等数派。哦，对。那第一，同样的家人就考虑教育的是那第白的，就像你白的个同样的白呢，白的个同样的读出来，那他们就考上年嘛，对的能了呀，考虑是呢，你自己了呀，注定自己。
야, 찍了 파타니 자유디 제직 아니 두데 직 두데 제직 아니 유디랑시 강아도도 두데 제직 어다도 주책이 와 찍了 파체 아니 도바직 도바릭직 어다 아니 제릭직 다 찍了 민다와 예수 민다와 망고 샤인 봐 근데 찍了 예수 민다와 가져요래 아니 도바직 아니 가자 제직 아니 제직 아니 두데직 아니 두데 제직 아니 유디랑시 강아도도 두데 제직 아니 도바직 아니 도바릭직 봐 아니 제릭직 봐 제릭직 어다 게레 직샤송 어다 데데 세상다 디낭네 유디랑시 강아도도 두데 제직 계제 셰요바 다 지직을 받쳐버리나 야 디직 세야디 체트로와 다 지직을 받쳐버리나 제직발라 아니 가려르스나 두데 제직당 유디랑시 강아도도 두데 제직 세직 이 책이와 제직라 제직 세직당 아니 가려 제직라 아니 민타단치라 아니 두데 제직 유디랑시 강아도도 두데 제직 어다 숨 셰여와 디나니 유디랑시 강아도도 두데 제직 세야되기 가서 봐봐 되는데 깨자 될라 자기요 되는데 잘해야지 야다 당고됐어 那刚刚呢讲的是譬喻，那如果我们结合意思来说的话呢，它具备怎样的意思呢？那是我们刚讲的譬喻，就是讲到说各种花布也好，或者说蝴蝶这个花色也好，那这个是譬喻。那如果结到意识上是如何来解释的呢？那我知道说我们在涉猎学的时候呢，在讲述到一的时候呢，我们那时候就讲到说有各种的一嘛，像是繁体一、直一，然后呢同类一、繁体同类一、直同类一、陈注一等等。那在讲述到直一的时候呢，又把直一呢，就是又说直一呢，它又可以分为像是陈注同之一，或是呢官代实境智性陈注同之一。那现在呢，就是要讲的意思呢，就是和最后面所讲的这个官代实境智性陈注同之一呢是有关联的。다 되래. 다 되나네. 다다 유저랑지 가나 두두두 지지비기 전화 자단 가려서나 빼나 단 빼나 숭지 미시에다 붙이자. 숭지 미시기 솔라 때베 체나 숭지 미시기 솔라 때베 체나 소다 유저랑지 가나 두두두 지지비기 최 속이 땡기 미다바 속이 땡기 두제 소 깨바 어다 속이 두제 오다 텐데기 수다 유디랑시 강한테 두데지 비쳐 망고 예배 나네 수기 수라 때버디 제나 수지미 미셰 이 수다 유디랑시 강한테 두데지 비쳐 제점이 요 대다 초 송베기 아니 유디랑시 강 수기 땡기 미다바지 베담셰 수기 땡기 수께바다 수 미다바 수 제바 오야 수 두제 라 소바팅 수기 땡기 두제 라 소바 대다 짐베기 미셰 남시레레레 껴 켈레바 차니 송지 타냐마 스라고 그래서 수라 때베체나 수기 땡기 미다바에 요르와 수기 땡기 두제 요르와 수기 땡기 깨바에 요르와 어다 덴델라 소바기 유니 수기 칭이 또 되셔 주기 두주는 누바 요르와 텔라 소베기 유드란시 가나도 주지 제집이 최 지점 여바 디당 초 종베기 아니 유진라시 가나도 두디 제집이 최레레 짐베기 남시에 깨고 켈레베 차네 아니 야 송제 장량바스 송아 유기 남바다 장량바 장간량바 유진게 대단 那我们以那就是眼知呢，我们的以直射眼知来说的话呢，就是直射眼知它在直射的时候呢，那我们讲到说就是和射观代实境智性陈述同之一的这些法类呢，像是射无常、射能生、射所作性等等呢，那当我们的直射眼知呢，在直射的时候呢，同样的对于和射呢，就是观代实境智性陈述同之一的射无常、射所作、射能生性等等呢，
就会产生就是除了直射眼直在直持射的同时呢，那直持射无常的眼视，直持射能生的也是，直持射所作圣的眼视呢，它也会生气。所以就是每一个境呢，都会关带着一个有境，所以呢，叫做能取所取等殊派。他的就让做呀，送子长阳吧，谁的？这可让给送子长阳吧，谁的？个这大个人，你家给谁的幼儿呗？送子长阳吧，长个阳吧。老那说，他的呢？走，自己打断一下。我说，他的呢？我就说啊，送子长阳吧，你说哎，就让做。你说呢？少许，可是那我有什么呢？那如果说上述解释的内容有听懂的话呢，那大家按一下那个举手键。我就说啊，对，那我就说啊，还是我这什么的，还是就是说大家有听懂吗？还是说没有的话我再说。不懂的话呢，人却就再解释一遍。呀，他年纪了不是吧？本来的了不要的，本来的，老爸读书多啊，老爸的，老爸的这不是没呢？没写给老爸了，做工啊了，读书带原的，读书大把当，读书大把你的，卡了哇。没写给读书带原的，少不少这不是？但是从这张年把说的，没写给老爸我了，少是带原的。레레레레 거기 가려고 그래서는 미시에게 락바 시부들라 시부세들 락바디 강잔들라 때비디 있잖아 거기 가려고 그래서는 누구 레레기 유기 락베 땡네 누구 레레 요르와스 누구 디메나 누구가 참겨마 디메나 누구가 참겨마 디메나 누구가 참고 디메나 누구가 참겨마 디메나 누구가 참겨마 참겨면 인자 누구 레레레레 요구도와 저 락바 강잔 때는 라바 간자라 마데바 두스타바이나 나바이 메레 디니주카가 단단 만족하려 그랬으나 차점기 쳔말레비 차외기 쇼베땡기 차오진베 체스라도 라바 간자 때바 디 주구디 간자나 셔 두스 때바 라바 간자나 때바 디 있잖아 유기응회는 주구레레 요르와스 유기응회는 주구레레 유디 미시기 라바 시부 간자들라 때바 디 있잖아 유진 셰발라양 데진베 셰바레레레니 깨그레 마도 디 레레네 마게바 로사요 마리스 카레스네 유기 남바데다 초좀베 유진기 셰바레레 깨고레스 주구레레레레 기즈베 셰바레레 깨고레라고。那我们再举一个例子来说，就比如说呢，看到就是我们眼睛呢在看到手的时候呢，就是会看到5根手指头嘛。那当然说我们把那个就是几根手指头藏起来不算的话，就是把整个手掌摊开的时候呢，看到整只手掌的5根手指头的时候呢，那这个时候就是我们就看说我的眼睛直持手的时候呢，那就如同说。课文里面所讲的，就是我们的眼睛呢，在直持到这个翅膀的斑纹的时候，那我们的每一根手指头呢，因为我们讲说整只手的时候呢，那整只手出来的时候呢，就是一定要具足像是无名指、食指、中指、
然后呢，小指、拇指，就是5根手指头呢，同样都具备。因为如果说少了一根手指头呢，藏起来的时候呢，就比方说我没有看到整只手嘛，因为你没有看到食指，或者说你没看到小拇指，没有看到无名指，没有看到中指。没有看到食指，或是没有看到拇指，你只要缺少一个呢，就不能说你看到了整只手，整只手。所以呢，我们的每一根手指头呢，就如同是这个斑纹之上的这个青色、黄色，就是各种颜色。那所以这个能取所取等数派呢，它在承举说，我们的眼睛呢看到整只手的时候呢，那同样的，因为整只手它包含了就是5根手指头的缘故，所以我的眼睛在看到手的时候呢，同样的也会同时有就是看到小拇指的演示。看到无名指的演示，看到中指的演示，看到食指的演示，还有看到拇指的演示，就是看到个别每一根手指头的演示呢，也都能够产生。因为呢，有如是，就是有多少的镜，除了整只手之外，还有5根手指头这个个别的镜，所以我们的眼知看到手的时候呢，除了眼知直视手的这个眼知之外，那同样的呢，就是直视小拇指的眼知，直视无名指的眼知，直视食指的眼知，直视中指、直视拇指的眼知呢，是全部都要安立是存在的。他的嘞，就是他工作开始了过嘞，松子长样吧，是的，松啊，足够我的啦，别讲。Zimbabwe garesna zugunga bu de tebe di chena soa zugunga bu di zugu rere la ngandwa soa nga cha soa sugu zugu labak zugu kangjang la nyam do tebe chena la wa tebe chena soa la khajore zugunga la soa nga yo wa soa nga la zugunga yo inza 대다 냠도 짐바텔라야 하는 거예요. 그래서는 송왕안도 송왕아요는 대대 초준비기 짐바 유정아요. 제가 송왕 유디샤 짐바 유정샤 군이 장강 냠바. 따다래서. 누군가라 대 짐비기 남셰가 겨kel레 바스. 따til라고. 송지 장냠바스. 장강 냠바 중국에서 所以呢，这个叫做能取索取等数的意思呢，就想到说就是索取镜呢，因为镜上呢有5根手指头的缘故，所以因为镜上有5根手指头，有5个索取的缘故，所以能取的有镜呢，同样的会产生5个呢，就是支持每一根手指头的这个演示呢，它也都会产生，就是因为索取的镜有5根手指头，所以呢，能取的有镜呢，它同样会产生支持5根手指头的演示，也会一同产生缘故，所以叫做能取跟索取等数派，它们的数目呢是一样的。对，他过去什么？那这样子有比较清楚吗？有，谢谢。有。OK。对，对，就是松子长样吧是了。他光啊切哇是了，光啊切哇谁的？卡里拉古尔是呢？光啊切哇谁的？光啊都切吧伊呢？卡啥光啊了卡了？蛋是吧？光啊都切吧伊呢？全部大切个了。낭로 까부 치로 그 빡빡디네 차가 낭로 세부디네 차가 딱다 차기로 와 차가 차디 콜라 갸제 차가 요래 콜라 갸제 차가 요래 공아 체체 와스 다 디베티 공민디 공아 체체 와스 다 디다버리 그래서 다 딜라 카를 랍고 요래스나 사탕기 디레 주궁가라 공아 체체 와스나 송알라 ला जुगुंगा बो लापे की जुगुंगा बो कंसा देला तेबे से ना यही की जुगुंगा रेरे ने योरेस यही की नंबर रेरे योरेस यही की नंबर रेरे योरेस जुगुंगा रेरे योरेस योर जुगु कंसा ला ते युंदी ने ता युंदी 이 유진경은 जुगु कंसा ला ता युंदी जुगुंगा ला जुगुंगा 가 रेरे योरवा रेरे ने मे나 초바 창금 말와 야게 메나 진진 레잖아 जुगु 창금 말와 다음에 얘기 인진기 जुगुंगा तुक्स लागबेगी लागबाला तुक्स तेवे दी चना जुगुंगा बो देला तेवे चना 차시 जुगु रेरे ने चेबे जुगुंगा दी रेरे ने जेबे जुगु 당보 니버 수바 시방가가 차상 요아레스
유익이 나바레레 요레디 주고 강사라 냠도 때베체나 차올라 가자 라바 강사 주고 강사라 때베체나 유진라 대진베레레레네 요레베스나 요마레스 짐발라 유진라 디케 요마레스 겨 메바켈렘바텔라 칼라 구요레스나 오마체차와스 진짜 소알라 요라 짐발라 메바차소 진짜 제가 딱다 요바지데 메바지 니차네那了解了能取、索取等数派之后呢，那接下来看到这个半软对开派的这个主张，那这个软呢，指的就是蛋的意思，就是说，如果一个蛋呢，我们把它切成两半的时候，就是煮熟的鸡蛋，你把它切成两半的时候呢，那这个时候就是一边呢就是包含了半个蛋壳，然后半边的蛋白，还有半颗的蛋黄。那另外一边呢，它同样也是有一半的蛋壳、一半的蛋黄，还有一半的蛋白。所以呢，这个叫做半软对开，就是把一个鸡蛋呢劈成两半的时候呢，它是刚好一半一半的。那这个呢，我们来举例的话呢，就像刚刚手指的这个例子，就是我们把手指呢手掌摊开的时候，我们看到整只手的时候呢，那同样呢颈上呢也是有5根手指头，但是呢这个半软对开派呢，它并不会承许说因为颈上呢有5根手指头的缘故呢，所以呢我们的这个直尺的演示呢，它也要产生个别，就是从大拇指、食指、中指、无名指到小指呢，就是每一个直尺的演示呢，它并不承许说会产生直尺每一根手指头的这个演示。所以这个时候呢，就是颈上呢有5个，但是呢有颈呢并没有5个，所以就变成颈和有颈呢各一半，就是颈呢是有5个，但是呢有颈呢它不承许有这么多的有颈，所以这个叫做半软对开，就是一半一半的意思。你的老了，你老的如果你觉得我 judge tense， 看一下要消化，俺这的看的3月的天天那了有的角落呢，老个都听，对了，累积新年的角落了，都新年，可是考到马车吧，他以前不娘把康萨定做了呀，然后给切的老个都切起来，楼梯切起多，我的是那么下。现在给角落呢，对了送，你角落呢，老个都光我蛋糕都切死了，不是吧？安尼地头的就没对。那仁波切呢，就说现在就是在讲到这个用手指来做譬喻的时候呢，他就突然想到，就是我们在看新闻的时候，不是就是为了帮助这一些就是跟有些就是不全的这些。为了帮助他们，会有这个手语师嘛，就是会有人在前面，就是旁边呢，就是比这个手语。那仁波切说呢，现在呢，就是像我在翻译的时候呢，那我在边翻译，仁波切在那边手在那边比来比去的时候，他就觉得有点像有人在讲新闻的，然后他在那边比手势，就是用各种的手语来告诉大家这样。前面人家讲话，然后就我在后面的，那就运动，那就2个意思，你们听得懂。사지 아니 어떻게 당연히나 그래서 라트에게 제대로 되는데 뒤뒤 어떻게도 라트 투도지 감도지 제르와 라서 다양한 주데 디메다 진짜랑 소지 그런저는 팬베체도랑 마도 마데야 쪼쪼도지 제 딜람도지 키 아니 뭐뭐도지 제 뻔보도지 셰니마 친이 친바이나 아니 parda dinzola da ninjum shoyore pede zibu chene de ngade nyembo ninjum da yore de hinaya thong momadi ko lutri de phajola juya de kechebore mado tu se de de zigu che kechemo marwa ngedi na zo di zondwe chigimeda na kiranzo。就是会这个样子呢，最主要就是透过各种的方式呢，希望能够帮助大家理解。不然呢，就是好像在讲课的时候呢，然后翻译在翻的时候，然后我就要在这边呢，好像非常的严肃，然后呢做的非常的端庄，然后看起来非常的庄严。那这样当然就是如果有在录影像啊，看起来呢会比较好看这样，但是这个对于说大家帮助了解这个内容没有太大的帮助，所以呢我会尽力呢用就是能够帮助大家理解的方式呢，然后来解释这一些内容。这里的当不呢样看着什么年嘛都一针对俺做起嘛是吧？我的看着年
로라 강도지도 내 토야게 탑생하라 카리여버 디 배저당겨라 봐 어디래 所以说呢，希望大家能够了解哦，不要觉得说哦，好像容切在那边一直动来动去，手一直比来比去。那容切这些最主要呢，就是希望说大家能够帮助大家了解的，然后还有用各种的方法、各种的方便来帮助大家。아 배저 당보딩에 자서 다 니바들다 다 니바디 대터 짐베체 다 단당에 라발 배차서 다 퇴배제나기 디체바이나 체말렙 디레 체말렙 대터 짐바스데 얘기 마키니 윤규레 체말렙기 차외 쇼베 땡기 차오 짐베 미셰기 차오 짐베 체나스 차오 짐베 체나 차오 짐베 체스 대터 짐베 체스 얘기 마키니 윤규레 유기응원에 오소소 넘버 민다와레 테스 유기응원에 넘버 소소 민다와레 요르바 차외 나라 천도 카도 카레 여바이나 디기 넘버레네 여바르와 유기 넘버레 테 유쟁잉원에 오소소 넘버 민다와레 넘버 나메도 껴와대와 그래서 넘버 나메도 껴와대바스데 유쟁잉원에 온보다 세볼라 소바레기 넘버 나메도 넘버 큐네 껴와 캐멜렘바 그래서 넘버 레니스 거다 지다 유쟁잉원에 넘버 깨깨 요래데 유쟁이 넘버 디 이게 유기 차외기 차시레레레 짐베기 유쟁이 넘버 나메도 껴와 넘버 껴와 미껴와 캘렘바 델라 미르게와 되베나 공아체서 진짜 공아체서 공아체가 된 체가 체바데 지과에서 유다 유쟁이라 체가 차송 가리 여바 차송 유라 체가 유쟁을 체가 차송 유라 가리 체가 차송 유라 유기 넘버레네 여바 차송 유쟁은 유기 넘버레네 매바 차송 제가 그 체가 딱다 차송 제가 공안 체처 와세 베디자네 민디 따버레 유쟁이 원에 넘버 껴 되베나 공안 체처 와스 어디 那这个内容呢，我们就看到经典，那就是呢，因为主张如上直取邦文之时，那就是上面那一段，就是因为主张呢以直取蝴蝶翅膀上面的邦文的时候呢，那眼之来直取邦文之时呢，那对镜方面提供了青黄等各自不同的形象，就是在镜上面呢，它同样的就是我们刚刚说蝴蝶翅膀上面有各种青黄红白各式不同的这种颜色，但是呢有镜方面呢，则无形象的产生青黄等各自不同的形象。它意思就是说，镜上面它提供了就是各种不同颜色的这个形象，但是有镜呢，它在显现的时候呢，它没有显现就是各自不同青黄红白等各自不同的这个形象，所以叫做半卵对开，就是一半的一半的意思。为什么要说一半呢？就是在镜上的这一半呢是有的，就是镜上呢它同样就是什么颜色呢，就是红黄赤白等各种颜色呢它都有，但是镜上呢它不会各自去显现各自不同的这种形象的缘故，所以镜上是没有，所以有无加起来就是一半嘛，就变成一半，不像说刚才有多少镜上有多少，有镜都有多少，这个时候加起来只有一半，因为只有镜上有镜上面是不会个别显示这么多颜色的形象的缘故，所以叫做半卵对开派。哦，他对，他哦对，他第一的团了家人的，他啥东西奇怪嘞？白那pom子米线给pom巴了代表的，松子米线给熟了代表菜那是，熟了代表菜那熟的少少人。熟的代表是呢，熟的有的人是看了对自己比吃忙不起，伢都有吧哇。熟的有的人是看了对自己伢都吃的有吧。但熟了代表在哪？松子米线给熟了代表是呢，熟给等于有的人是看了对自己比熟给等于没大把的、切把的、干把的、对接了说吧，等于没大把的，有啊嘞，有啊嘞的，有一那把的有那样，松子米线给熟了代表在哪？米线的啦，台当鱼的熟的有的人是看了对自己比确认要把台当星期遇见了呀，台准备下巴呢，熟给等于米扎巴准备下巴，熟给等于切巴准备下巴，熟给等于干巴准备下巴，给我有的为是呢，这要嘛的，这团了，其实熟的有的人是看了对自己比确看看了，伢都熟了没把的，真的伢都没给要的的。유익이 때는 레레레레네 유들한시 강나 때 집에 쳐레레 요 카르고 도발 타데바레레 요와 강가치 이 람나 이 랍사코라 요말 강가 도바 타데 경자로와
제때 도바다데 따다레디 이나 유진길라야 아니 레레니 여르베스나 요마레스 제자 송지 장냐바스디 송아 유당 소기 땡기 유다르시 칸 유다르시 칸라데데 제지비 취기 땡네 남바레레니 연아야 유진 대진비 셰바레레니 매바인자 땐 공아 체처와 고치 tum부 체가 잡죠 체가 여바차 체가 유일의 여바차 유진을 매바차데 체가 여바차가 매바차소 어디서那如果呢，我们把这个结合到意识上来做解释的话，那就如同刚刚讲的，在我们直摄眼知呢，在直识摄的时候呢，同样呢就是合摄呢，就是观待实境智性成住同之一的这些法类，像是摄的无常、摄所作、摄的所作性、摄的能生等等呢，有这么多合摄观待实境智性成住同之一的这个法类。那直摄眼知在直识摄的时候呢，虽然说这些就是合摄观待实境智性成住同之一的摄无常、摄的所作性、摄的能生性呢，在圆的时候呢，会同时圆到，但是呢，它会产生就是直识摄无常的眼知，直识摄无常的眼识，直识摄能生的眼识，直识摄所作性的眼识嘛，并不会。就是说，在境上面呢，虽然有这些境，但是有境呢，它不会同时的产生，因为我们知道说，合摄观待实境智性成住同之一的这些法类，它合摄呢是繁体一的嘛，因为它不是同一个东西，因为摄的无常合摄，它们是不同的繁体，摄的能生合摄也是不同的繁体，我们不能说它们是一，所以它们是各个不同的境。因为他们是繁体不同的缘故，所以他们是各是不同的境。那在境上呢，就是除了摄之外呢，还有摄无常、摄的能生、摄的所作性。那直摄眼知呢，在圆的时候呢，就是能够同时圆到这一些，但是会在产生同时有就是直识摄无常的眼识，直识摄能生的眼识，直识摄所作性的眼识吗？并没有办法，因为这个时候呢，就是境呢是全部都有，但是有境呢没有办法每一个都有，所以这个时候就讲说是半软对开，就是一半一半的意思，并不是全部都有，只有一半，只剩下了一半，就是境上的这一半。那有境呢，除了直摄眼知之外，并不会产生直持各自的这个眼识呢，并不会产生。对，那就是念诵啊。这边有了解吗？有。可以这样。来说。呀，他提的，那已经给，呀，已经给那么说小娃子，他在这他你把这说啊，他送把的，在这准备在已经给我呢，在这准备在已经我呢，已经我呢。我说说，number 明天话这马得钱，他上去 number 的，已经给我呢。我说说 number 这 number 那边都没叫我，他的那时候你没把事了，我，他的，那时候你没把事了，都开始是个的是呢，啥他给俺让做的了呀？有的有钱你个了，看中了也不吃算，这个送这长年吧，呢，有的 number 的有的啦。대다 초좀에 유진이나 바래래 요아레스 겨와이 깨그레스 유진이나 바래래 깨그레스 송송아 다 단단 나 공화체체와 디기 이 유진이나 바래래 매나야 유다 유진이기나네 유기나 바래래 요바 켈렌스와 단나 존이 매바세야 디기 유기나 바래래라야 요마리 유진이나 바래래 매바 켈렌바 니가 매바 켈라마이자 나 존이 매바스说那错被语境的明朝话的那把的那错吧那样的语义定呢没吧语境的定呢没吧开了别查呢啊你看的是呢那错也没吧是哦的都是个那接下来呢就看到最后一个呢就是分杂无二派。那分杂无二派呢就是如同上述所讲述的，因为主张呢
就是主张同样以直持蝴蝶翅膀上面之斑纹的眼肢呢，在直取斑纹的时候呢，因为镜的方面呢，它没有办法显现出青黄等各自不同的形象，它仅仅呢就是显现斑纹的形象，然后有镜方面呢，它也没有办法显现就是青黄等各自不同颜色的这个形象，而是呢仅是显现了这个斑纹的形象，所以呢叫做分杂无二派。노다 드레 답변은 라베기 주고 잡지 임바이나 주고 대달라 아니 만한조 라베 주고 강자나 때바디 있으나 유익이 남바 아니 주고 레레기 남바 티야 요마레스 유진기 차네야 남바 레레 샤야디야 요마레스 오다 디스기요 답변은 대달 짐베 체스 유익이 원에 오세서 남바 메라 대달 짐바 시디 체말레기 쇼베딩기 타워 짐베 미셰기 타워델라 때베 세나스 과 미셰기 체말레기 아니 쇼베딩기 타워델라 때베디 이제나 유익이 원에서디 타웨기 차시에 소소레레 온보 세보 까볼라 소바 민다바레레 남바 마데치 유익이 원에 남바 유아요 말레스 자야 차잠기 남바 때 세디 다디 나소 가레스나 차잠기 남바 때 세디 유익이 남바 레레레레니 코 레레레레 깡바레레 남바 차스 나 유익이 원에 남바 레레 요 말에 그래서나 차잠 냠도 덤바다버지 차잠서디 차오잠도 공강자 15잠지 마도 레레레레니 남바 요 말레스 남바 마데진 그래서 차잠기 남바 때 차오잠기 남바 유리야 차오 요레스 라그레 마도 차외나기 레레레네 옹보 요레 세보 요레 마보 요레 상가서 깨잘라고 말와 차오 두스라 그래 차다바다지 두스라 그래 마도 코에 나올라 레레레 요면 가서 깨지 남기는 용다 깨지 책 말와 거기인데 디나시 전에 차잠기 넘버 데스 유진기 원에 오소소 넘버 미라와레 넘버 남에도 마케 바르스 진짜 유진라야 유기 원에 차오자마도 세보 까보 마보 소바데 깡바레네 요 말와스 유진기 원에야 데라 따 미시기 솔라 데기 차오데라 따베스나 유진라야 차오 차점기 차오점 짐비기 미셰디 깨기를 마도 레레레레 짐비 미셰디야 깨요 말이스 고다디 유진기 원에 오소소 넘버 미자와 레레 넘버 남에도 마키아벌 차점기 넘버 남에도 깨봐 차점기 넘버 남에도 깨와 되베나 나초기메 바스 고다디 那所以呢，就是主张呢，就是在颅上直取，就是眼肢呢在持这个蝴蝶翅膀的斑纹的时候呢，那在镜上面呢，它并不会就是显现就是青黄等各自就是别项个别的这种形象，而它是仅显现一个就是斑纹的这个形象，就如同说我们在看手指的时候呢，就是不会说哦去看每一根手指头，就是总的就说哦我看到了这一只手，你并不会特别去说哦我看到了拇指、食指、中指，然后什么看到5根手指头，我们直接说哦我看到了手的形象，或者说我们刚才看蝴蝶翅膀的时候呢，我们就看哦这个斑纹很漂亮，你并不会说哦这个蓝色、红色、黄色聚在一起的这个斑纹，我们直接说哦那只蝴蝶的斑纹很漂亮，所以呢它只提供了就是蝴蝶斑纹的这个形象。那因为呢镜上面它只有这个斑纹的形象，所以呢有镜在直持这个斑纹的时候呢，它也不会各自产生去直持所谓的就是哦这个斑纹里面呢有所谓的青色、黄色等各自不同的形象，它也不会去直持这些形象，它仅仅呢会去直持呢就是斑纹的这个形象，所以呢叫做分杂无二派。오다 드레 차장기 넘버데 유진기 원에 넘버 소소 넘버 민다와 넘버 남에도 마게바 차장기 넘버 남에도 껴 되베나 나중에 멤버 시주바 임비치레스 오다 드레 다 이게 강라 송진기 넘버 세데 송지 장냐발라 덴데 되지 용구유사레 송지 장냐바 세디 나란조 이게 강라 아니 아라서 송지 장냐바 세디 페나 유익인의 넘버 페나 차점 차올라 미시기 차올라 때베제나 차오 때베제나 유익인 넘버를 여바 낭시 유진의 넘버에 껴와 넘버를 여바 세야디 유진의 넘버 남대도 껴와 더바 세야지 도와 얘기 강라
这等送这常年罢了，语境我呢，我说明达话的，那把电机语境我呢讲，我是说那明达话的，那把那边的叫啊对吧？是拉对，别那超我这边米些个超我了代表在哪？超我这边超我了代表在哪？超我这边米些个超这边米开始过来的，超我这边米些个超我不当那个超我了代表在哪？语境那把人要把那些。语境那把人给等呢，这这边米些叫啊，语境那把人来等呢，这这边米些叫啊的，开了巴斯着急。这拉对卡人是呢，送完的怎么你军队的超越，遇到有钱你不的军队超越，遇到有钱你军队超越呢，送完苏丹，这这边米些你的军队超越，送完苏丹。这这边米线的军队下呢，送完的怎么你不的，苏丹这这边米线你不的，在他的下位，在他的下呢，苏丹送这什么，在他的都开了不长，那七顿开了不长位，第一对都是咱们这个买的，可是呢，送完苏丹这这边米线给我开了不赢呢，送这在他的都开了过的。送这军队开了个的，送这在他的开了，对了，那送去了真的就不开了。对，因为三张白给送这长年把一年的，好的公安切这把一年的，那做你买把一年的，可以那样，你军队军就送这什么，在他的的猪八戒开了个嘛，送去了真的猪八开了个嘛，你送这什么这些个东啊，你懂的，三张白，但在中大送不的，看给我们切把一那样。那个大瓦他都的差的，你懂个大瓦的，我到底这个没有。接着第语因为呢，那把人说改来呀的语的说说了的呢，在这边没些叫我开了嘛，可就没事。这里呢，就是讲述完了，就是三派呢不同的这种程序。那我们现在再来看一下这个能取、索取等数派呢，就是这边有一个要注意的一个点，就是我们这里讲到说呢，就是因为他的主张呢，就是在支持蝴蝶翅膀上面的斑纹的眼枝呢，他在只取斑纹的时候，假如说对镜呢，因为有青黄等各自不同的形象，然后因为对镜有不同的形象，所以有镜呢也产生了就是各自不同的形象，所以从这个上面的这个文字的这个叙述呢，看起来呢，我们会觉得说，好像因为呢镜呢有各自不同的镜的缘故，它产生了就是青黄等不同的这个形象，有各自不同形象的镜。有了这些镜之后呢，所以有镜呢也产生了支持这些青黄等不同的这个有镜，好像是先有了镜的这个色之后，才有了支持有镜的这个眼支。那如果是做这种支持的话呢，就是如果我们这样去理解的话呢，就变成镜和有镜两者呢，它会变成因果的关系。那如果我们承许呢镜和有镜是因果关系的时候呢，那这个时候镜和有镜呢，它就变成直相异了。那这一点呢，既然是承许镜和有镜是直相异的话，那就变成承许说外镜呢是成立的。但是我们现在这个见解呢是唯识宗的见解，所以唯识宗呢，它无论是实相派也好，或是假相派也好，那实相派呢，无论说它是能取、索取、等数派，或是半冷对开派，或是分杂无二派呢，他们全部都是唯识宗，所以他们同样呢都是承许镜和有镜呢是直一的，他们直不会是相异的，所以无论是哪一派的唯识宗，对于他们来说呢，二取空呢都是就近的这个见解，所以他们不可能是去会承许外境成立的。所以在这里讲到说，因为镜上面呢有青黄等不同的对镜，所以而有镜方面也真实的产生了等等不同的形象的时候，会觉得说好像有了镜之后才产生有镜，所以不能用这种方式去理解，因为这样去理解的时候呢，就会光从文字上来看，好像会先有镜，所以才有了有镜，先有了色之后呢，才有了这个有镜的这个眼支。那这样就变成说，程许说这两个呢是直相异，那就变成说会程许是外镜成立，所以这一点是要特别注意的。だってね、だってね、だってね、何ば、nam ya nam demba le ye na yesu me da de le so da de che ta ni ba nam jumba le ye na tije nam jumba da cheme nam jumba ni su yes
다 남준발에 얘나 티제 남준바다 티메 남준바 예수스 다 셈잠베기 제셰 다셰바니스 남준발에 얘나 티제 남준바다 티메 남준바 니시 다 된조 먼저 와라 마시기체 다 되니 티제 셈잠베기 다셰바니스 지이체 셈잠바 시자시나 최남 셈기 당이 점도 되베나 셈잠바당스 최남 셈기 당이 점도 되바 스디 빼나 수다부이나 수디 순진베기 셰베기 당이 점도 줘봐 수진베기 수순진 미셰기 제치도 줘봐 수순진베 미셰기 당이 찍도 줘봐 디차니 아니 최남 수기 셈기 당이 점도 되베나 셈잠바스 오다티라고那接下来就是第二个呢，就是唯识假象派呢，就是来区分的话呢，就可以分为就是有垢假象派和无垢的这个假象派。那有垢假象派和无垢假象派呢，那我们到后面呢，就是下面呢，我们再来详细的做说明。那先了解到说，它又分为就是有垢和无垢这两派，就是假象派又分为有垢和无垢。那接下来呢，就是唯识宗。如果我们从字面呢来做解释的话呢，就是唯识宗它为什么叫做唯识呢？因为从字面上来解释的话，就是主张一切法呢为是心的本性。心的本质，所以称为唯识宗，或者说诸法呢和心都是同性的缘故呢，所以称之为叫做唯识。大姐，셈잠바 셰베 짬다 코랑기 땡니 가르 고우열에서나 최탐지 셈기 당이 잠도 투바 아시야데. 지나 수순지 미시에기 제타데도 투바스. 수다 수순지 미시에기 제타데도 투바다. 수순지 미시에기 제 치료튼도 투바스네. 수순지 미시에기 당이 타데도 투바다. 어디 조 까기요. 셈잠바 셰베 짬다디기 제자래. 제자 가르가오르스나 최탐지 셈기 당이 잠도 투바래 마도 최탐지 에네 셈단 제 타데도 투베기 치료기 수치 여러베스나 랑지 미시기 제 타데도 투베기 수 치료 튼도 투바지 여러베스나 요마레스 랑지 셰발라 때메기 수 파르기 외에 수 치료 튼도 투바지 치료 투바지 요마레스 오다 셈 잠바 셰베기 잠다 코랑기 조 치된 조 가기요所以呢，我们在讲到唯识的这个唯的时候呢，它所要遮止的呢，就是遮止呢，我们承许净和识呢，它是直相异的。净和识它是直相异，或者说净和识呢，它是不同体性的。因为我们承许净和识呢是直相异的时候，或者说承许净和识是不同体性的时候呢，就同时承许了外境成立。所以这个唯呢，就是要遮止净和识它是直相异，或者说呢，遮止净和识是不同体性的，所以叫做唯识，就是它的体性呢和心的体性是和识或是心的体性呢是一样的，所以叫做唯识。大姐，다 셈잠바다 최남 넘버 리베 당이 점도 되베 넘버 리바 셰바디 넘버 리바 세디 셈다 민게 남다레 근데 셈게 당이 점도 주바 되베 되베이자 넘버 리베 당이 점도 주바 되베이나 넘버 리바 세디 셈게 당이 점도 주바 되베나 아니 카레스나 셈잠발야 남리바스 랍기요레스 셈잠발야 남리바스 랍기요레 nenje chobawas 랍기요레而且等到的价格给拖拉的南日吧的主用对空的从日记的苏找我的那块注销了它。等到的嘛的呢。number request de yadi number request tangi chab to ba su de sem gi tangi chab to number request de sem la ko kore那这边呢，就是上次有讲到说，就是他讲说，就是我们说唯识宗，还有叫做唯表宗嘛。那上次我们在解释其实就有稍微讲过，就是这里翻译的时候，它是分成唯表宗，因为他把这个表呢，指的说表的这个本质。那其实它这个表是指说有表色的这个表。那在藏文里面，它并不是说唯识宗指的是说好像唯表色这个，并不是这个意思，就是在藏文里面，就他这边所用的表这个字呢，它其实在藏文里面也是心事的另外一种写法，就是它有的叫做
nam riba、namba riba，有的叫做 same，就是全部都是心或者是是的意思，并没有所谓这个我们所讲的什么有表色跟无表色这个表，并没有这个表的这个意思在里面。所以就是说，我们讲说它叫唯识中，或者说我们这边可以叫唯心中，也可以不用讲这个表字，就是说一切法呢，它就是心的这个体性、心的本质，所以要么就是唯识，要么就是唯心中。다 되네. 최담지 넘버리 그 당연히 좀 되면은 남리 버시 줘 봐요. 비치스. 다 되네. 다 되네. 나란조 유기 샘참발라야 아니 야 넘버리 그 최담지 넘버리 그 당연히 좀 되면은 남리 버시 줘 봐요. 비치스. 다시 봐 유기 되니. 다키나조 미세 디버를 좋아요 왜? 那不知道说大家对于今天上述所讲的内容呢，还有没有其他的问题？可不可以请问仁波切，就是刚刚有在讲到说，唯识不承许有外境嘛，是二取空。那刚刚在讲说，我们在讲到那个，不知道是不是对软半对半软对对开半软对开的这个，去想说那个境跟有境，它其实是同体的。它不是直译，那这样就怎么样去想说它其实它是没有先后。大家人切중요하다 강다 센산 바이나다 치둔다 케밀렌데 차기열다. 에네 다 단다 다 강다 난 덴베기다 수증 장량 바이나자 공아 치수이나자. 에네 공초기 된데 가서 다 좀씩 다긴 중요하다 신 디기 유디기 오네 당원소 미자된데 남바는 이相对，那遇见第一我呢，让我接受米找啊这南巴下南查马下南查，那第一套呢，第你军队马英巴的看这三路当过的是，看是那第一次第一送当时候的他，我们是米找啊这南巴带进，那遇见的我呢，让我接受米找南巴的，但。南边都接啊，南边都接啊，咋？但係空你軍隊買咋？我說三路看你當過那是。아니 균제 마인바디 삼로 칸데스 땅고 얘는 서버 맞어. 아니 균제 마인바디 삼로 칸데 땅고랬으나 샘잠베기 샘잠남 덴베기 균제 마인바디 삼로 칸데 땅고랬으나 콘남 덴바 레디하르와 남 덴바 인디 송징무송로 소라바나위 차라 마리 바자기 레바 마슈바 슬라브라와 세상 말이 빠자길래봐 마주발라지 송징우서 송주 초동기기 송징우서는 소라파 나와서디 소랑세 만나면 차라 말이 빠자길래봐 마주바 되바레 마도 마주바 되바레 마도 송지 소치를 뜬도 만나면 차라 말이 빠자길래봐 마주바 말와 가리스나 샘잠바 코나라 가리라고리스나 샘잠비 칭이 코나라 남 덴바 인자 샘잠바레 샘잠바 인디 치된다 랑리 로 치데 미데진 랑리 딘두도 되베 아니 대진게 좀 담아 강사스라 버봐 샘잠비기 칭이 코라 디기 토네 아니 코 칼수고리 더 균제 마힘바디 고고야르 마도 디기 칭이 디 칭이기 찍고기 땡니 sur디 잼기 땡네 아니 균제 마힘바 고구려서는 디 고야 돼 말이 균디 고고 왜 깨자 말이
那人们其实就回答到说呢，就是我们并不是从这个性向上面呢去用我们的理解去觉得说哦，好像他这样子写呢，所以我们理解起来好像是因果的这一种关系，并不是从这一种文字上呢去做这样的理解，而是第一个呢，我们要先了解到说，我们现在所看的，无论说它是能取索取。等数派也好，或是半卵对开派也好呢，它全部呢都是属于唯识实相派。那既然是唯识实相派呢，就表示说它一定是唯识宗。所以我们在一开始讲到唯识宗的时候呢，在它的性上就讲说，只要是唯识宗，它一定不会承许外境，而且它一定是承许说。至正呢是第十成立的这个大乘宗义呢，那这个呢叫做唯识宗。所以我们光思维到唯识宗的时候，第一点呢就知道说它呢一定不承许外境，而且无论说是实相或是假相派呢，我们在讲到实相派的现象，就讲到说，在凡夫心绪的这个直色现性当中呢，它在显现出分色的时候呢，是没有被无明习气所染污的。所以从这里呢，我们去做思维的时候，因为我们讲说这个无明习气就是承许说。就是承许到说他的无明习气就是指使外境成立的这个执着的习气嘛。那既然他没有这样，没有被这样习气所染污的时候呢，所以他就一定不会是外境成立。所以最主要的是从他原始，就是最原始唯识中的这个见解来说也好，或者说呢，从他本身是实相派的这个见解呢，可以完全理解到说呢，他一定不会承许说境和有境是因果的关系，它是外境成立的，所以最主要呢是从这一点呢去理解，而不是从这个他这边在安利这个解释的时候，在解释说哦什么叫做半卵对开，什么叫做能取索取等数派的时候，从文字上看起来好像是说他们是因果，并不是以这种方式去理解，而是一开始就要先了解到哦这个所讲的呢就是实相派，那实相派呢它的主张是什么？那特别它又是唯识宗的主张是什么？从这个角度呢去做理解的。那姚丽，你问的有一个，我举例来说，引进面积白恰下吧，那我举例来说，我们已经学过了，色类学里面呢，可是色是吧？数给给切，数给了也呢，数给给切，这给切，这给切，肉给切，这给切下边吧。但第下一句。소기 미케체기 칭이라 갈샤르 미시기 숭자 라우르와 나시기 게니 녜자라야 다이기 케체기 칭이 가레 나시기 녜자라와 이네 소기 미시기 숭아자 소기 숭자라 소기 케체스 라바레마도 소기 케체 라바레 이나야 소기 미시기 숭자 임비 균시 숭아자와 디기 땡네 그 소임바 칸데스 두부레슬라데 di soimba khandes ha kogre digi sungja slaya digi di soimba khandes ha kogre sala labate kyurangi thiwa de chibare marbe di karres na tanda miji gi sunga jawa de la sogi keche yin la de soimba shisha che soimba shisha gi tegne ane miji gi sunga jawa de la sungja de la ane sogi keche ma do dosayo mare dada trida roda dinzo kanga ane sogi keche dosayo mare sa dikeje shigore ma do mishi ki sungja saya digi tene ko suimba khande se tuku gre se labdi dubda keja marwa kirangi thiwa didi dawo da jidwa nam dembe gi nangse la ane sungze janya ba ju se de semza ba shisha che gore semza nam dembe semza ba shisha che de chide ke melam ba shisha gi kene keji she ko yor ma do di chingi gi sur digi tene sur re gi tene ko chide ka ba di ko twan la ten ko yor ma人们呢，就是他举一个例子来说，就是我们在了解经文内容的时候呢，就是举一个例子来说，比如说我们在学色类学的时候呢，我们就先讲到说，哦，无常呢又分为色法、心法、心不相应行法。那色法呢又安立为就是色处、声处、香处、味处、触处嘛。那我们在安入色处的性相的时候呢，就会讲到说，哦，色处呢是眼视所见，那声处呢就是耳视呢所听，那香处呢，就是我们的这个鼻呢，鼻视呢所闻。那我们在讲到说就是声音的时候，讲到说它是声处的时候呢，就讲到说它是耳视所闻的时候，就是耳视所听闻的时候呢，那这个时候，如果我们说耳视所听闻，你为什么能够说耳视所听闻呢？它叫做色呢？它怎么能够成立它是色呢？
这个时候就有一点就是反过来了，因为你已经先了解到说色它又能够分为就是色处、声处、香处、味处，然后你反而听到声处的现象说，你说耳视所听闻，那耳视所听闻怎么能够成立它是色呢？就如同说现在呢，我们已经看到就是唯识中呢，就是它又分为就是实相派以及假相派。那实相派呢又分为就是这3个。那我们看到这个现象的时候，然后才又反过去提问说，哦，为什么这个实相派它的这个半软对开，或者说能取所取等数派呢？它这样讲起来好像它是承许外境成立的，没有办法这样子去反过来再成立它，因为一开始它已经是安立在整个唯识中的下面，那特别是它又是在唯识中里面的就是实相派的下面，所以问这个问题的时候，好像说哦，我们完全撇开深处是色的这一点，然后听了哦它是呢耳视所闻之后呢，耳视所听闻之后，然后才又去问说，哎，它为什么是色呢？就变成说有一点这个样子了。有理我问你，这个意思我很简单的，你看了听我知道，有理就让了。还是听我当个是呢？谈的三张比第一，请你是变成三张吧了，请你了开始下游嘞，你看到？看来也是。刚多啊，7段开没来进，让人点都对不？推荐给中大嘛，刚才说的，下面呢，他的地烂的，他的让他让客人给做出地当就地烂的，nam demba da zumba gi keja she yundu nam demba da zumba gi tsingi inanda tanda di su nam demba la sumbo di inanda di gi kunjo sum kamne yanda do kelemba di kadis to gi bas kenan to da 人们现在说问一个比较容易的问题，就是说我们现在已经看到，就是唯识派呢又分为实相、假相，那实相派呢又分为什么半软对开啊、能取所取等数派等等啊。那我们现在已经看到这里了。那我们看到这里的时候呢，或者说我们会知道说，哦，唯识中派的性相呢，就是不承许外境，而且主张呢，就是自证是第十成立的，说大乘中的这个补特伽罗，就是我们在16页一开始讲述唯识派的时候，那我们现在都已经到这边的时候，然后突然呢看到这里的时候呢，那我们会问一个问题说，哦，想请问这个能取所取等数派或是半软对开派呢，它是否我们如何成立说他们呢是承许就是佛教中义的补特伽罗，就有点像是你学到这边的时候突然问说，哦，一回到中义的头去说你如何承许说他们，你如何成立说他们是承许佛呢是最主要皈依境的这个补特伽罗，就有点像是这个样子。就是第一kunjo sum kamne ya number sangi ba se de la kunjo sum kamne ya da do kelemba kansa chi la number sangi be tunda ma kansa la warwa teleshimbe jumne mi de ba ta ona di kunjo sum kamne ya da do keleshi teleshimbe kamne mi de be tunda ma kansa de da khare dawa cha de ba di kelengo ya khare 所以就变成说有点我们在学到了这个半软对开派呢，或者说能取所取派之后呢，然后突然说哦，你如何成立呢？就是这个半软对开派呢，它是承许三宝是清净归处，然后不承许其余外道为这个归处的补特伽罗，你如何来成立这一点，就有点像是这个样子。你听我的当，这样俺联系讲的。那我们接着说，如果这样子问的话呢，那您该怎么回答？啊，这不承许是应该要承许啊？为什么不承许？哎呀，为我也答。讲给大家客人的嘛，打的客面的拉萨是好嘛的。哦，卡里奇呢？可能不上给不中大嘛，因为西夏给这些古样吧，谈到底。可轻易一点呢，工作是讲那样的都开了嘛的，带来什么讲那么多吧的，的那了，点古么多啊？可卡里是呢，天天给谈到给南下的，工作是讲那样的开了是带来什么讲那么多不中大嘛，看啥？南不上给不中大嘛，看啥？因为西夏给这些差了啊。那所以呢，就是我们学到这边的时候呢，就是我们已经就是直接就已经是承许说，哦，无论说它是唯识的哪一种，我们早就已经承认说它是三宝，它承许三宝为真正的归处，然后不承许三宝以外的归处中的这个补特伽罗，是我们
已经是以这个为前提之下呢，然后才来解释的嘛。因为我们承许说四部宗义都是属于佛教的宗义嘛。那一开始在讲到说佛教宗义的时候，就直接把这一点拿出来，所以我们现在也就会承许说，哦，它本身就是承认三宝是真正的皈依处，然后不承认三宝以外其余皈依处的这个宗义的补特伽罗嘛。当然教起来啊，还有一个笑话要令你听啊。现在突然间，俺们轻易长嘛提起说的了，这这个点位呢，轻易别人不插入的是的呢。当不上去别个中大毛个刚才个轻易啦，刚才个轻易个说的样的，轻易个刚才个轻易的，这个说了家伙是吧？可当不上去中大毛刚才轻易了。但那么上去中大毛刚才个拿了，现在别轻易说的，刚才个轻易的地方了说的去来话去过了哇，地方了那么上去中大毛刚才个轻易去来过了哇。但现在么地方了提前个中大毛刚才个轻易说的去来过了哇。现在么个拿了南边把的准备呢，太阳刚才的西下，现那么上去中大毛个轻易西下，地方了提前个中大毛刚才。第一个呢，现在没给经验啊，我听你心态个心推过来要嘛的。而且呢，如果说就是我们学校这边呢，就是前面每一个的内容呢，我们都要再重新放进来，就是做一个诠释，或者说全部都要放在它的性象的时候呢，那就变成说我们在解释什么叫做唯识假象派的时候呢，那第一个呢，就是我们要先把这个唯识宗它的这个性象呢先放进去。那唯识宗的时候就讲到说它是承许这个宗义的补特伽罗嘛，那因为是唯识宗的缘故呢，所以你要把大乘补特伽罗的性象放进去。那大乘补特伽罗呢，它又是内道的补特伽罗，所以你要把这个内道补特伽罗的这个宗义的性象呢要放进去。那因为讲到补特伽罗呢，所以你要把补特伽罗的性象放进去。所以当我们学到越后面的时候呢，它这个性象呢就会长到呢我们完全没有办法背下来。这个哎，这个姚丽听吗？有听到，就这个是越来越小。对，你个有经历这个一样的 calculator 一嘛，的 calculator 的一样 ，calculator 就的天然给通过几组加几你几讲了几讲了你讲了送讲了都是要这的通过卡的有呢啊。당보 게 안기 당보 된소 강아 시샤가는 찍고를 마도 뒤야 저 냠도 겸냠도 기는 찍 겹쳐야 그래요 말아 요 말아 당보 nga이나 nga가라 nga 잡았어 그래 nga가라 nga 잡스디 주차그러 주차데 양아 얘기 관계 nga리 야마 키니요 요 말아 야 주인의 주 강을 툭 잡고요나 야 주강을 툭 잡스 그래 야 당보게 nga다 주的참고만 키니요 요 말아 这个很简单的 calculator 的一样科学。你们先说这个就像我们拿计算机在算数一样，就比如说我们计算机按1+1等于2，那接下来算的时候，它就直接从2加上多少，比如说2加5等于7，就直接算下去。你不可能说算到7的时候呢，你要把前面的这个1加1呢，然后加多少，你全部又拿出来重新这样算上去，不会嘛？就是它这个上面显示。计算机上面的荧幕显示多少数字呢？你在这个上面再往上面加之外，你不会说又把前面的那些数字一个一个拿出来看嘛？谢谢摩姐，听懂了。哎呦，他提的，呀，他的呢，没事，他想把出有呗。那大家还有其他的问题吗？哦呀，他没事的呀，那不是就他特人搞到着手，他呢也想啊，
你的，老，你看的牛着那我切没着，但还要谈的第 test 的掐着我都可是，那生意呢，加了吧着的，他的那你个推了吧，他的东西我了也得靠没办法约的，大姐的叫我的是，小个就是的就是。拉手。呀，那因为今天呢，就是我们讲的内容呢，也算不少。那怕讲太多呢，大家没有办法吸收，所以我们今天就先上到这边。那加上有一些后天呢就要回印度了，所以等一下要去做那个快筛，要去做筛检，因为回印度也要那个筛检的报告，所以我们今天就先上到这边。对对对，他的呢，哎呀，就对对对，他的呢，他的人家老了的，人家谈他的做差价的，他的什么的呀，人家去查掉了，那深圳被给查些的，人家去查掉了，我他的样呢样都老久的，卡上俺这的巴鲁的啦，俺呢深圳被给中间给扛了，空都啥的去变成去做什么，俺呢你把的啦。sem zambe ki tsingi ke ja chik to so ha sumba de la nam demba da zumbe gi khebarthi jing nenga chik cha de yore ani digana nam demba la sum do so ha o di nenga chik cha de yore 那对于就是上述的内容呢，就是我们要再的去阅读，然后再的去思维，因为这些对我们来说呢都是很重要的。像是无论说就是实相派分为这三派也好，或者说讲到说就是唯识宗呢，它与就是字面上来解说呢，为什么称之为是唯识宗呢？那这些都是很重要的。那我们之前呢就讲到说，唯识宗呢，它最主要依据的经论呢是以谁的经论呢来作为依据？那接下来呢，讲到说唯识宗的性相呢是什么？那接下来呢，就讲到说唯识宗呢分为就是实相和假相。那实相派跟假相派的差别呢在哪里？那以及今天所讲到的，那实相派呢又分为三派，那这三派的差别呢在哪里？那这些内容呢都是我们要再呢去复习的。di nang la ngan zo thön la cha yin du yu du rang shi kang la tu de tu de ji kwa se la ti nge de she kya bi ma ra khan yin se na yu du rang shi kang la tu de tu de ji da kor ge tin zo kang ga ye ge ngan zo du re nang la tha char kha she she char wa ora kya mi she yin ba o di gi thari ngan zo de she ma ja ba re thön gi ka zo ja du 那除了说我们上课所解释的这个譬喻之外呢，那同样呢，在结合到它的意义上的时候呢，就讲到说像是成住同之一，还有观待实境自性成住同之一。那这个内容呢，我们就没有多做解释，因为之前呢，在生类学跟心类学的时候呢，都有在的解释过几遍。呀呢我去那了那我们将今天所有文法的功德回向世尊的圣教，能够长久住世，那也回向尊者，还有一切和我们去法门上师，能够发体安康、长久住世，他们的心愿呢，能够早日成办。那也回向所有持教的大善之士，能够发体安康、长久住世，他们的心愿能够早日成办。那我们也回向，就是对社会有贡献的这些人，无论说他是佛教徒或是非佛教徒，那佛教徒里面呢，无论说他是有宗教信仰还是没有宗教信仰，那我们都祈愿他们能够长寿无病，他们的所愿呢也能够快速的成办。那同样，我们也祈愿一切的国土呢没有任何的战乱以及疾疫，那特别是新冠肺炎呢能够早日的息除。那总之，将我们三世所积的一切善根回向给一切有情，祈愿一切有情都能够早日成就佛果位。
让别保护记得健康，勇猛文殊如是了知法，大恨普贤菩萨亦如是。未能随从彼等清净学，我将此等善根皆回向。三是一切善事圣者众所作任何殊胜诸回向，我愿将此一切众善根未行普贤善行皆回向。所有礼赞供养佛如来，请佛主诸世间转法轮，随喜忏悔等诸妙善根，回向一切众生及佛道。愿此学领环绕国土中一切利益安乐更远处。观音自在电金脚臭尊，点出建筑之事善有尽，日间显密教法册，善知为生顶上言，智慧礼障事业缘，众生导师愿久住，希愿至尊上师及长寿，尽善事业广传十方界，显慧教法明灯十三地，消除有情黑暗常安住。总之愿令善事皆欢喜，并以获得佛意之广闻，如来圣教遍扬于十方，修行所作妙善皆就近，吉祥上师愿长寿，遍虚空界生善乐，自他尽罪而极之，快速成就佛果地。父母有情具安乐，一切恶趣恒时空。菩萨任谁处何处，彼等心愿皆成办。乃至有虚空，以及众生住，愿无诸世间，尽除众生苦。老师念的了，都一切。拿手人切土钱囊。谢谢仁波切，谢谢仁波切，感恩。谢谢仁波切，谢谢连长老仁波师，切，谢谢连周姐长老师，姐。谢谢。谢。